čemu se radi ovaj trogodišnji spor u Nijagari? Da vam objasnim. Oduzeo je takozvani vladika Georgije Antimine iz crkve Svetog Georgija, da se ne bi našao neki sveštenik koji bi im slučajno odslužio svetu liturgiju bez njegovog prokletog blagoslova. Pa je naš prepošten narod u Nijagari umolio svog nesretnog vladiku svim srcem i svom dušom da skida taj svoj prokleti akt 159 i da im otvori crkvu već jednom. Ali ne, nipošto on to ne uradiše, čak i kad je veliki crkveni sud to njemu naredio. I tako, braćo i sestre Srbi, po celoj dijaspori i Božjem svetu, znajte, zatvorena je crkva u Nijagari već 3 godine od episkopa kanadskoga grešnog Georgija. Bezsavesno, bez opravdanja, bez Boga. Da, čuli ste pravo. 3 godine ovaj bezumni tiranin proba da pokorava narod pod svoju nogu, da im stavi uslove pre nego što će razmisliti da li će im kad otvoriti crkvu Hristovu. Što si je u tome, braćo i sestre, što hoće on od naroda oduzimati imovinu, koja vredi ne samo $17 miliona, koliko je vredilo kad smo počeli ovaj spor, već danas je procenjena na 32 miliona. I ukoliko mu narod u Nijagari to ne da, i dalje će ostati bez svete liturgije. A što bi lopovu dali? Sa narodom ćemo lepo podeliti po hrišćanski, kao što je rekao Pero. A od lopova ćemo ovo štititi do kraja krajeva zemlje i sveta, svih vremena i vo vijek i vijekov. Posebno kada je već ukrao $38.000 od kola srpskih sestara u Hamiltonu, plus $700.000 iz crkvene školske opštine u Hamiltonu, pa je nekanonski izbacio celi odbor naše opštine tamo i nezakonito stavio svoje neljude, komunističke špione i niskipiona. Pa je forsirao najstrožijeg i najduhovnijeg našeg sveštenika u Hamiltonu u penziji, otac Stevo Stojisavljević, primeran, mnogovoljeni i pravedni sveštenik. Najveći primer među sveštenicima ovdje u Kanadi, između njega i njegovog oca, pokojni otac Nikola, služili su jedan puni vek u istoj crkvi, Svetog Nikolu na Nash Road. Kad je umro njegov otac, carstuje mu nebesnому, episkop Đokić, grešni Georgije, nije odslužio opelo, nije mu se izjavio saučešće i nije dozvolio da ni jedan jedini sveštenik izjavljuje svoje saučešće ocu Stevi. Al primit će otac Stevo još jedan šamar od svog svetog arhijereja, kad je primio ovo pismo. Kao bojagi da dolazi iz crkve Svetog Save, iz Toronta. Ali nije to baš tako, jer su marke iz Amerike. Znači ima se nešto sakriti ovdje. A kad je otac Stevo izvadio pismo, bio je još jedan koverat ovdje, gdje je napisano pazi. A šta je ovdje napisano? Grešnik Đokić je oterao ocu Stevu u penziji, rano, 15. maja 2005. godine. A posle nedelju dana primio je otac Stevo ovakvu poruku. Oče Proto, piše jedna tajna organizacija iz Republike Srpske, iz Bosne. Potpis je Gradomir Osvetoljubić. Zna se koji stoji iza ovog pisma i ovdje je napisano: ako ovo ne učinite, znači ako ne idete u penziji, znajte da je nećete ni dočekati, a to će biti tragično za vas i za vašu voljenu porodicu. Ugroženje, pretnje,
ako ne uđe u penziji. Dosta je bilo raskola, dosta je bilo bolesnih ljudi, mi ćemo to lečiti pod kratkom postupku. Takvima vječna je pamet. To je karakter ovog udbaša, ovog policajca, grešnika, Đokića. Neka se zna. Pažljivo saslušajte, braćo i sestre, jer ove crne vladike Georgije u koluziji sa Kristoforom hoće samo da sruše crkvenu korporaciju. Ali ovim rečima to neće nikad reći, jer jedino korporacija štiti narod sa svojom crkveno-narodnim imanjem. Ali to ne kažu tako, jer koliko se zavijaju svojim mantijama, toliko i svojim lažima. Nego ovakvu semantiku upotrebljavaju. Mora da se vrati crkva u prvobitno stanja u kojoj je bila. Znak uzvika. Vidite koliko su prefidni i prefigani. Da ne bi ni vladika ni Patrika, ni Janko ni Marko, ni sabor ni narod dokučao šta je njihov stvarni cilj i plan i koja je bila presuda velikog crkvenog suda u stvari. Nego umjesto te istine, bez stida, prizivaju narod da se pokaje, naročito za vreme velikog posta, da ostavi svoje neke grehove, da se drže koje kakvi ezoterični kanona, koji nemaju blage veze sa ovim što oni pričaju i nameravaju. Samo da bi zaludili narod Božji, ako bi to uopšte bilo moguće. Ali nije. Tu smo mi. Ide jedno sa drugim. Uzvikuje šerif Hristifor. Drugim rečima, dajte nam pare, vlast, imanje, svega i svačega, kao za... Kako bi ih nazvala? Ne pada mi baš na pamet. Pa izabrani smo Duhom Svetim, vele. Tako da ćemo mi vama reći kako treba da se ponašate, a ne vi nama. Gde će noga da upravlja glavom i tako dalje i tako do besvesti dalje. Ne mislite da vam to uveličavam? Pa dobro, izvolite da sami sudite o tome. Jer ovdje ćemo, braćo i sestre, raskrinkati sva njihova naglabanja na licu mesta do milog Boga, drage volje. Svatajte, braćo i sestre, dinamike koje se ovdje odigravaju od ovih hitrih fariseja. Da vidite čime se oni služe, koliko su nisko pali, kako upotrebljavaju Božje ime suludno, kako iskrive svete kanone, izvrnu Bibliju, izopačuju sveto evanđelje, ogreše se svetim ocima i vama i koliko razvaljuju pravoslavnu teologiju, sve u nekoj zavijenoj formi, da se ne bi slučajno primetilo. Ali tu smo mi. Lisica Kristofor je sve svoje laži brižljivo spakovao u slojevima i polako ih je prelivao jednu laž za drugom, od prve do 666. Jer ako se dobro sećate, braćo i sestre, on počeše sa pričom Jezekiljevim i završava se Jeremijom. I ponavljamo reči koji je prorok Jezekilj u starozavetno doba, kada je izraelski narod počeo da se odvaja od svoje zajednice i za vreme svojih prestupa dočekali su kao posljedica svojih grehova strašne kazne. I Bogu hvala, osjetili ste te reči proroka Jeremije koji kaže: ljubim te ljubavlju vječnom. Toliko dobro zna Bibliju on i o čemu priča. Smešno je koliko je i žalosno. Ko zaključava crkvu, braćo i sestre, nego komunisti? A ko se boji Božje pravde i istine, nego sami đavoli i njegove služitelje? Jer znajte da je đavo lažov i otac laži, kako je napisano u Svetom evanđelju. Pa gde su oni naučili ovako lagati? Samo od svog Gospodara. Nema drugo, jer je tako napisano. Oni su njegove sluge, ne Božji apostoli. Bože, sačuvaj i sakloni, jer Bog je istina.
a mi smo Božji, jer se mi držimo njegove pravde i temeljite istine. Pa sveta nam je dužnost da raskrinkamo njihove laži, sve do jedne, da bismo dosegli same te istine, da dođemo do prave priče, kako se meni čini da sam negdje čula da se šapuće. Sami sudite, braćo i sestre, njihovu ulogu i koga oni služe. Veliki crkveni sud je doneo presudu protiv episkopa kanadskoga grešnog Georgija i zahtevao od njega podhitno da on otvori crkvu u Nijegari. Ali on ne poslušaše veliki crkveni sud, pa doduše ni jednog suda. Ne ovaj. I time je on prekršio kanone. Misli grozni da je on Bog ovdje u Kanadi i to su njegove riječi. Misli da može sve na svoju ruku. Misli da može da stvara čak svoju sopstvenu istinu i to da maše kao zastavu pred vašim nosom, kako čine samo zakulisni političari, čiji je jedini cilj da zavedu narod i svo čovečanstvo. Ali ne dao Bog. Tu smo mi. Misli da nije primoran da ispunjava sveto evanđelje, niti da se drži monaškom pravilu, niti da živi celomudrenim, čistim i čestitim monaškim životom, niti da se drži crkvenih kanona, pa ni presudu velikog crkvenog suda, ni sveti otaca. Misli da nema taj koji može da ga sudi. Zbog toga moramo da pokažemo vladici koliko je on u zabludi. Jer kod groznoga sve je zavijeno, zapetljeno i izmišljeno, izvrnuto, iskrivljeno i prekršeno, braćo i sestre. Prema tome, pitam se, što su uopšte njega izabrali za vladiku kao takvog prokletog? Zato će Sabor odgovarati, ali još više što ga ne smenjuju i ne svrgnu s prestola, kao što su dužni pred Bogom i narodom to da urade podhitno. Zato će odgovarati oni svi na strašnom sudu Božjem. Nije, braćo i sestre, nikakav Duh Sveti njega izabrao, nego služba obezbeđenja bivše komunističke Jugoslavije. Izabrana sam od Boga da služim svom srpskom rodu. Ja sam se zamonašila, braćo i sestre, na dan posvećeno Duhom Svetim. Ja sam primila tu blagodat Duha Svetoga i prosvećena sam tim istim Duhom Svetim. I ja vama kažem da se on posvetio đavolu, a ne Bogu. Ispunjava propise, zahteve i lukovo umovanje samog nečastivoga. Ne svetih otaca, ne svetog evanđelja, ne svetih kanona, ne crkve Hristove. I jasno se to vidi po svim njegovim prokletim i lažljivim postupcima. Došao je Stevo Stojosavljević sa svojim ocom Nikolom, čovjekom oko 90 i neku godinu, i došao je jer je otac Nikola hteo da vidi tu ikonu. Kad ga otac Vojo pitao oca Stevu, kaže, zašto hoćete doći sutra na osvećenje? Kaže, nećemo jer nam je vladika Georgij naredio da ne dođete na osvećenje. Tako da ni jedan sveštenik iz njegove eparhije nije prisustvovao u osvećenju ikone Majke Trojeručice na Bartonu u oktobru mjesecu. I sad zamislite šta se desilo. Ja možda sam bio pao skoro mu nesvijest kad sam vidio da je došao Georgije u tu crkvu i stao pored ikone s onim svojim čuvenim štapom kom je krao para i nosio u kraj, stajao cijelo vrijeme pored okna ikone. Uopšte nije ušao u oltar niti je služio s njima. Zašto? Da se dokaže pred ove